Stevens i godi'r gecrydd at y postyn pethau Edwards. Mi o'n Erwale'r cliriad oddi ar y llinell yn un arwrol gan Adam Hesp i rwystro gol sicr. 5 munud ar 20 o'r hanner cyntaf wedi chwarae. Stevens. Bale i lawr os yw'n y gyflym y crisiau gan Mar. Mae rhydd yn y cwrt. Zayek Edwards, Stevens. Mae dal yna i Prestatyn Mwdimwd i'r amddiffynwr. Stevens ar i droed chwith. Mae o'n i ffafrio. Mae ar y cwrt ac i gefn yr hoed hyfryd. O, gol gampus gan Zayek Edwards. Wedi saernio yn gelfydd gan y tîm cartra. Prestatyn 1, derwyddon cefn dim. James Stead ar gec gornel. Bale yn rhydd o'r cyniad oddi ar y llinell. Cyfle arall i'r tîm cartra. Mae dal yn rhydd. Ac yna Rwan yn disgyn yn y cwrt. Cyfle arall i'r tîm cartra. A dihangfa i'r ymwelwyr. Ashton. Y gig gornel yn cael ei chymryd yn sydyn. Mae'n rhydd yn y cwrt a'r cliriad allan gan Weaver. Haidari. Buckley. Ashton. Ashton i rei pwysau ar Ryan Roberts. Roberts ei lygad ar y bel. Dol yn agos ati hi! Ac i gefn yr hwyd gan James Davies. Wel, camgymeriad erchyll gan y golwr Ryan Roberts. Ac yn manteisio i daro'r bel i rwyd wag James Davies. Da ni di chwarae hanner awr o'r hanner cynta. Prestatyn 1, derwyddon cefn 1. Eckersley, Pritchard, Edwards, lwybr Kenny. Ac yna'r drosedd. Wel, maen nhw'n galw am y cerdyn coch y fan hyn am y drosedd gan Adam Hesp. Maen nhw'n dadla ma Hesp oedd yr amddiffynwr ola. Kenny yn disgyn yn ddramatig. O, ta, be fydd penyd Adam Hesp? Cerdyn melyn. Kenny at Stevens. Stevens, y sodliad at Edwards. Mae Zayek Edwards. Edwards traed cyflym gen o all o gael y creisiad i fewn. Edwards o'n disgyn yn y cwrt. Ar y gec rydd i'r tîm cartra. Cerdyn melyn i Zayek Edwards am dwyllor dyfarnwr. 7 munud ar 20 o'r ail hanner wedi chwarae. Mae Naim Arsan sydd wedi gosod y bel. Arsan yn mynd am y gol. O, mi oedd o mor agos. Oh! Fishnick, Haidari sy'n paratoi i gymryd y gec rydd i derwyddon cefn. Mr Griffith yn chwythu'r chwiban. Yr arbediad gan Ryan Roberts. Yr bel dal yna. Dyma Haidari. Pritchard. Michael Pritchard. Croesiad o bosib i wir gan Pritchard. Yn edrych am y dynion mawr ar yr ochr bella. Mae'n rhydd i Rwan. Ac eto i Rwan! Ashley Rwan! Ar ymwelwyr ar y blaen. Prestatyn 1. Derwyddon cefn 2. Y bel yn cael ei chodi nôl i fewn i'r cwrt gan Pritchard. Y peniad yn disgyn i Rwan ac ar yr ail gynnig. Yn rhoi derwyddon cefn ar y blaen. Hyw, ydych chi weithio'n galad am y buddigoliaeth yna? Do, ni'n gwybod heddiw, oedd o'n mynd i bod yn gêm galed. Oedd o'n gêm dda, di Sadwrn diwethaf, hwn just yn scrap a pawb yn paffi amdani. Dwi'n meddwl oedd o'n gêm rhyw dda iawn i watcho, ond oedd o'n bwysig yn ei ennill y gêm heddiw. Difficult pill to swallow? Yeah, it was. It's been a difficult 3 days, if we're being honest. Aberystwyth 7-1 result, we didn't feel was a 7-1 result. You know, I think anyone that was at the game would probably agree to that. But it was important that it's no good talking about results not being fair. You've got to go out with a performance and get a result and earn that opportunity. I thought we started really well tonight, and I thought a couple of cleared off the line. We got our noses in front in the game, and I think if we got a second goal, then it's probably difficult for Kevin Drews to come back into it. We're disappointed with some of the goals that we conceded, and it seems to be a reoccurring theme for us. And then it comes back to bite us in the end, really.
A da chi fyny i bumed, Yndan. a mae'r lle yn y 6 uchaf yna yn edrych yn fwy ac yn fwy tebygol. Wel, mae 3 phwynt agos i'r 35 i aros yn y gynraedd i fi, ond ie, ar ryw adeg falle ni'n i dechrau edrych fel yna, ond ddim ar y funud, dal ati, mae'n ei gemau mawr, gen i'r ceiconau dros y Nadolig, so mae'n ei gemau dal i chwarae, mae'n ei dipyn o twister turns yn y gynraedd yma cyn i ni gorffen de. And a key period coming up now. Very key period coming up. You know, we go to Barry on Saturday, and you know, we know that Barry are a good footballing team. We know that the 3G pitch probably will suit us more than our own pitch does, if we're being honest. And so we see it as a good opportunity to get back to winning ways. We know that it's going to be difficult, but we see every opportunity as a challenge for us and an experience. But it's not one that we're going there just for the experience. We're going there firmly committed that we can get 3 points on Saturday, and if we do that, it builds it up nicely for Prestatyn Bala, which has always been quite tasty over the years, and a nice festive couple of games to look forward to.